Akwete sikazi n'ibyo tumaze kumva kamo twatewe n'ubushikanje bw'indero twace tukora imigambi itandukanye ncace no kugira dusanasane mwe twoshigikira mwe twofasha agafashanyo leta isanzwe duha mu kugabura ko muri gufungura abanyeshuri basanzwe mu buraro. Akwete sikamenge rero mwabonye ko duje guca hirya no hino hatandukanye twace materiel atandukanye wanashaka materiel mwamwe arafasha n'abanyeshuri mu bumenyi bwo kwiga hama nibyo turashaka kuronkamwo nogwamo akanyungu kaboneka ku bintu byinjira kuri iryo shuri ya Sikamenge. Naha turi ngahanye turi muri garage ya Sikamenge. Iyi garage nyine rero ukwezi guheze bafite amafaranga iriha muri service autofinancement. Ubwo ngiro turi butandukanye hirya no hino udufasha cyane guhemba abakozi bajya babigisha babakoza kivyo bita vacataire bikadufasha kandi no guhemba abankadre nabo nyene ngaho ku shuri ya Sikamenge. Tuzamwe dufise abanyeshuri benshi turakenera abakozi benshi kuko n'abagerageje kuja mu zabukuru batashubirijwe mugabo gushikiza isaha tubafise umwiza wo basubizwa bagahemba na leta. Hama ikindi turonka mizo nyinza y'amafaranga turarose ngahanye mu gushikira ibikorwa bya Sikamenge ari amafaranga twakoresha mu guhemba abakozi mu gikoni bajya bafungura abanyeshuri dusaba ko abakozi benshi barenga abakozi barenga 600 nabo nyine cyo dusaba amafaranga atari make tukadufasha guhoma bya movero kukishu ya Sikamenge ramaze imyaka myinshi rikora rimaze imyaka 75 murumva ko bikoresha bimwe dufise bisa no bishaje. Turakoresha kandi amafaranga mu kugura ibikoresho bimwe je mu transport pratique no vuga ku gushira mu ngiro ibyo abanyeshuri abize ngaha ku ishuri kugira ngo abanyeshuri batahe bafise ubumenyi buhagije. Ikindi ayo mafaranga dufasha turakoresha mu by'uburimyi nayo nyine mu burimyi Sikamenge turima ibintu bitandukanye nko twarimye ibigori twarima soya turatuze n'inka n'impene n'ingwe twazitunze ibyo byose bidufasha kugira ngo dushire kurura mwene turafasha n'abanyeshuri. Ikindi kidufasha dufasha cyane gose nk'abanyeshuri nka Sikamenge umwaka w'amashuri utanguye abanyeshuri barinda bataha tuyatambaga tuguze imbuga twazirimira no kuvuga irengarenga amasho byose twabirimira n'ubu turabifise tuvutama amashuri rero umwaka urindohera twebwe tutasumye imboga z'abanyeshuri. Ikindi dufasha rimwe na rimwe iyo byageze neza tukakunda kwagura indagara kugira abanyeshuri twaka regime bishogena neza. Turatunze rero n'inkwavu twitavye akamo kanyeshuri mukuru w'igihugu yateye abarundi bose no kuri Sikamenge twasigaye inyuma turafise inkwavu zenga 60 kandi tumaze tuzikurikirana turakimigena neza. Kuri Sikamenge rero tubande kuri imigambi itandukanye kugira ngo turabe ngiye tumwe dusanasana na cyane mu kunganira leta kandi agafashanya igaburira abanyeshuri ubona ko ubunye ibiciro bisa nuko byazimvye mugabo turagerageza ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigene neza. Imigambi tubana tuyikora rero n'uburi twicaye tubara dukora imigambi twiyumvira ibyo tumeteza imbere iri shuri na cyane mu kubeshaho abanyeshuri no kurondera ibikoresho bimwe bidufasha kugira abanyeshuri bashe kwiga basha mu ngiro na cyane kwishimira mu nzego y'ishuri ry'imyuga biradusaba ko turondera ubundi buhinga bundi butuma abanyeshuri bava ngaha bazi ubumenyi buhagije. Yewe nderaga